Ohitura den bezala, badakizue, bueno, pues, hemen gaude, zertarako Kontxako estropedetan Ama Guadalupekoa arrakasta ospatzeko. Hau da, gure buru hau da, garrantzitsuena momentu honetan, eta gaurko estropadarekin zaletasuna igotzen da, nire ustez, Eta, bueno, hori da Irungo udalaren eta Irungo hiriaren izenean berriro zorionak, nire zorionik beroena denoi. Eta txalo bero bat agin. Esto tiene un sentido importante y es que construye un relato, ¿no? Todo lo que pasa, esta complicidad, toda esa afición, yo creo que se ha ido fraguando con el tiempo, con la historia. Las cosas que tienen raíces son las cosas que merecen la pena, y esta complicidad y esta relación entre las dos ciudades yo creo que es hermosa. Hoy me decía que el Real Unión, Josemi, había pedido a todos los aficionados que están jugando el partido ahora que fueran con algo verde al partido. Yo sé que la relación Real Unión, igual que uno es estrecha la relación Real Unión con Arraun Elkarte, pero también la del Bidasoa. Yo creo que eso demuestra un poco también la complicidad que tenemos en la ciudad. Yo, para terminar, quería deciros que lo que habéis hecho a mí me parece que es una proeza. Los que hemos podido disfrutar esta mañana, bueno, disfrutar o sufrir, aquí cada uno, ¿verdad? Que le ponga el verbo que quiera, pero los que hemos podido disfrutar / sufrir esta mañana con la regata, hemos visto lo grande que es el remo, lo grande que es la regata de la Concha, lo especial que es y cómo hace vibrar a muchísima gente. Pero no hay que olvidar que habéis llegado aquí después de varios años en que, bueno, no se pudo llegar. Pues sí, yo te he visto sufrir también, y sé que no es tan fácil, ¿no? Y por eso quiero destacar también ese trabajo que hacéis, que habéis hecho en el club, que yo creo que es un ejemplo, Cantera, aquí está Miquel, siempre ha estado Miquel, al menos estos años yo le he visto siempre ahí. A veces se gana, a veces se pierde, pero el equipo, el tándem, me imagino que los que estáis dirigiendo el club os sentís orgullosos de eso, ahí estáis, ¿no? Y por supuesto la afición, porque es muy grande la que tenéis aquí, pero sobre todo la de todo un pueblo como Hondarribia que os está esperando. Así que, enhorabuena, gracias por venir, gracias de corazón, y os doy una nueva felicitación en nombre de la ciudad de Irún, y os pido que conmigo, además de Gora Ama Guadalupekoa, Gora Irunta Hondarribia, Bueno, arratsaldeon denoi, eta gure Arraun Elkarte guztien izenean, nik izango nuke Hondarribitar guztien izenean, José Antonio Alkate, benetan mila esker, gaurko harrera honetagatik. Como has dicho, ganar una bandera es muy complicado, en 138, 40, no sé cuántas ediciones son,
hemos ganado 12 veces, lo que quiere decir que pues toca casi a una cada, no sé, 12, 13, 14 años o más. Es muy complicado estar aquí y cuando se gana hay que darle la importancia que tiene. Tiene mucha importancia. El esfuerzo de estos chavales, el año pasado, el segundo domingo de septiembre fue, para nosotros fue una tumba. Todo lo que podía salir mal salió mal. El equipo estuvo a punto de haberse podido descomponer del todo, porque esto es un deporte amateur, pero muchos de ellos decidieron volver a coger la bolsa en noviembre y mira, un año después estamos aquí. Para nosotros de verdad es un honor venir al Ayuntamiento de Irún. No me voy a extender mucho más porque creo que los que están allá abajo, que nos han emocionado muchísimo, se merecen ver la bandera, ta Ondarra Bitar guztien izenean, mila esker, ta gora Hondarribia, agora Irún. Traineroarekin benetan zoragarri izan da, estropada, oso polita, euforikoa, kriston nervioakin ibili gera, azkeneko momentu arte ezin izan dugu jakin irabazi genuela, baina bueno, hor lortu dugu garaipena, bai. Estropa ikarri gogorra eta azkeneko momentu arte sufritze tokatzeko, bagenekin, hori tokatuko zitzaigula. Baina, hola tokatu da eta balantza gure alde jo do, eta, ongi. Estropa gogor bat gero, azkenean lortu gira bastea eta, kauen diez. Hori, ospatzera, ondo pasatzera, eta, ondo ospatzen duen, herri guztiakin gero, onjarbin, eta, hori.
eta ohore. 2018ko Kontxako estropada irabaztiagatik. Agur eta ohore. Eta harrera egiten dugu herritar gehienek. Herritar guztiek esango nuke. Hemen barrenen gaudenak, kanpoan gaudenak, eta gero elkarrekin egoteko aukera izango dugu. Hondarritar guztiakena da garaipen hau. Ondo dakigu hori. Eta gainera, denen bihotzean badugoloko simiko bat. Zuek lortutako kirol emaitza bikaina denakena delako. Eta gainera badakigu ez dela deskuidoan, suertez, ustekabian gertatutako zerbait. Hau da, lan bikain baten emaitza. Eta askotan esan dugu, inon gaur ere esan beharra dago. Lan bikain baten emaitza. Eta nik uste dut hor zeharren esaten dutela, Hondarribiko Arraun elkartearen eredua balio handiko dela. Ez bakarrik arrakasta izaten denean. Osondo dakigu 12. bandera etorri dela. Osondo dakigu denboraldian zehar garaipen ederrak lortu direla. Minon garaipena lortzen ez denean ere, hortxe ari zaten eta herria zuekin dago. Gu guztiak zuekin gaude. Ez da nik esan beharra hori jakiteko. Minon, esan beharra dago. Gaurko da Kontxako estropadaren garaipena ospatzia. Lehen esaten duen bizala, bada, Arraun elkartearen, Hondarribiko Arraun elkartearen ereduaren goraipamena. Zuek hemen zaudete, emakumeen trainerua horrari da jotake, eta gainera nik uste hasieran uste ziren emaitza hobiak lortu direla eta jarraituko dutela ez dugu dudarik. Bigarren traineruare hor dago, eta udaletxean gaudenez, gu ez gara inoiz ahaztuko gazteekin, oinarriarekin egiten den lanaz. Besteak beste, hemen zaudetenetako asko gure bizilagunak zatelako, ezagutzen zaituztegulako zarra garenok bentsat kikitatik. Eta hori da gure herriaren balioetako bat, eta gure klubaren balioetako bat. Ez naiz gehiago luzatuko. Bakarrik eskerrak eman nahi dizkizuet, herritarren izenean hitza dudanez aprobetxatu behar dago. Herritarren eskerrona gure ilusioak, gure kezkak, gure grinak bideratzen ditugulako zuei esker. Eta hori asko da. Eta noski ez nituzke ahaztu nahi, orain ez daudenak. Arraun elkarteak, bere Hondar, Alia, eta askotan ekarpen bikaina egin dituzten pertsona guztiak. Nere hitzok bukatzeko broman egiten zen, bertso bat kantatu beharko da. Horrelakotan ez sortziko dira. Nik handi xamarra behar dukabitzeko. Eta orduan, Jesus Mari Mendizabali eskerrak eman batio, beti preste egoten delako. Eta nahi nuke, azken puntuan erekin batera kantatzen zuek. Erresa denez, ia asmatzen dugu. Gure mutilek dantzatu dute bizkarra eta gerrilla. Aurten berriro irabaziaz Kontxan bandera berria. Pozez dantzari txoratzen dabil kale portu baserria. Azaina honek arrotu baitu Hondarribiko herria. Azaina honek arrotu baitu Hondarribiko herria. Pasa.
gora Joseba eta beraren kuadrilla. Berriz ere saiatuko gara banderaren bila. Berriz ere saiatuko gara banderaren bila. Ikusten genuen, oraindik ginen bigarren traineruan bilek eta ikusten genuen urruti lehenengo trainerua ja igotzia eta orain gabe bilek eta gainera garaipen hauekin pozik. Nik ikusten nuen hau, esaten duzu beti, tope bat bezala bilek bat eta kontxira bastia bilak taldean egotia. Aurten bete da, nire ustez puntua izango litzateke bilek bat ere egotia traineruan, pero aurtengoa superatzea izango da oso zaila, pero sentsazioa hobetzea ere izango oso zaila eta gaur bezala nire ustez ez gara inoiz egongo, una pasada. Hain disfrutatzea. Jari ari zegu pasatzen nahi dena, duela 2 ordu ginen arraunean oraindik eta ja atera gara erranpatik bazkaldu dugu, joan gara Irunera ja hemen gaude eta ja konturatzerako ja bukatu da. Nire ustez ezkera oraindik ari konturatzen zer egin dugun, kontxa irabazi pentsatzen duzu eta pentsatzen den bakoitzean kontxa irabazi, azkenean urte osoan pentsatzen duen gauza bada eta kontxa irabazi dugu. Nire ustez bihar egon gero oraindik sinisten, egona oso gustu dena eta oso zai, pero kontxa irabazi da. Eta orain hemen gaude eta ospatzen eta ospatu behar da eta analizatu dena eta oso pozik, oso pozik. Oraindik egun pare bat behar digu, Bagenek egun hor aukera izango nula, pero jendea komentario hori de Inaziok eta hori gogorra zuken, buelta mateko eta situazioa jakin behar da eraman eta ondo indigu eta aurre indigu. Horra, la hostia. Sufritu, itxusia ikusteko estropara, desde luego. Itxusia kanpotikan, sufritzen segunduro. Parecía código binario. 0 bat, me cago en la leche. Bueno, hemen gaude, eta hortzio gure trapua, así que, beharra gu. Herriarekin ospatzen primera. Atzo ja ospatu zuten guri, behaiek, eta oain guri tokatzea egu. Behaiek torrituk,
gogo guztiak inago indikan, basegiten eta hemen ibiliko ginela huelteka eta hemen gaude.
ikaragarria joan da, ez dakit. Nik uste dut Hondarribia guztia mentzaula eta 3 erdilare bai, gutxienez.
eta lehen izan dutena beste leku batian, hola jendeari holako posa ematia hori ez da diruekin ordaintzen, hola jende horren pozik ikustia, gure helburu guztiak horrekin betetzen dugu. Pertsonalki, 3. kontxa, presidente bezala, super kontent. Bai. Ez kontxa irabazita bakarrik, denakin nago konten. Daukagun arraunari jakin, daukagun afizioakin, herri jakin, eskerrak ere nahi diot gaur Donostira joan den jende pile horreri, atzo 11 ginaguna izan da gaurretzen erraxa goizetik Donostira jutia eta denak harritu era zenbat ondarra bitar junden eta hemendikan denak eri eskerrak eman. Bai, batez ere izugarria, hasieratik hasiera ondo, beroketa oso bat, regata oso borrokatua eta emaitza deno nahi genuna, orduan ikaragarria dena. Batez ere izan da unkigarria bai ongi etorri Irune eta ja Arma Plaza hilo garenean arku pasata izan da ikaragarria eta hortikan aurrea dena polli-pollita. La verdad que sí, esto es un sueño y encantado. Además de los chavales. Bai, eskerrik asko, egia esan egun handia. Garaipen handi bat lortu dugu, herria gaina festetan, eta bueno, ongi etorri ezin hobien dugu jarraitzaileek. herrian harrera ikaragarria izan da. Bai, egia esan, gogo handia zion, bandera irabazteko, bai geunen aldetik eta bai jarraitzaileen aldetik, eta borobilatera da eta oso pozik. La verdad que todas han sido especiales y claro, esta la más, o sea, al final la última la que más te acuerdas y la verdad que cada una ha tenido la cosa especial y pues bueno, muy contentos con el trabajo que hemos hecho, ¿no? Ha sido muy dura regata y la verdad que el premio pues encantados. A ber, sentimendu desberdina, batez ere lehenengoa zan eta gazte harrapatzen da izaitu eta ordua ez duzu, ez duzu nabaritzen zer den. Eta guain ikusirik jendia zenbat sufritzen duen, zenbat kostatzen da kontxa bat irabaztia eta batez ere gurekin entrenatzen egon direnak kadetek infantila guain gurekin daudenak arraunean izan da, ez dakit, nire semek izango ziren moduan eta kriston poz hartu gaurkoan. Zen talde erdila baino gehiago kontxai gabe zegoen eta beraien gatik izen da oso unkigarria. Pues sí, la verdad es que sí, agradecer a todo el pueblo en Jarbi y el pueblo de Irún que nos ha animado y el apoyo y el sentir ese calor, la verdad que también empuja.